Ladies and gentlemen, welcome to the most entertaining shows on the internet. Kardom, my dear friend. Pini la bangso video ke kumani phale ke ros damji kali, la pen ku pini ala marjan so phan le ka review damji kali. Lake ne metha content lo, nang tuma comment tengmen pute. So first, chill and enjoy the video. Ajobang life bang median der on masi jo lang thalai. Pem puts bang eng ang. But fine, nang tuma join ni pen ke sunda chak de ji. लासिला वीडियो थोड़ा सा रिव्यू भी हो सकता है कली ते थंबनेल अब देजी का जों सी पूरी लॉक लुतंग के ओकर जंग रील्स तलांग ना नॉन कली लांग दे जिता मो भी लासी अफ्रांसे थन पो इतुम डेड लॉन्ग गवर्नमेंट जॉब के क्लेम तुम सी आजादा सोंता चु क्लेम लाभ सिताला अहोकपे दके थेक पो बांके प्राइवेट जॉब के क्लेम तुम सी के Example, government school की दोनों समार तुमके लपान थेक बार रहते लासी गवर्नमेंट जॉब के क्लेम तुमके आजाता थेक थे तुमसे के क्लेम कंप्यूटर ता थेक थे लो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ता थेक थे लो मैं यारी हिंग आरियन ता इंग थुन थेक थे लो अथे पे लमा के लो स्किल का वे तुमसी गवर्नमेंट जॉब के क्लेम लो सेटा कॉपी पोलो ने आरलो सो तुम बांग्ला जों सी गवर्नमेंट जॉब के दो पिन सोलो पोदां ते दोन जुजिटी La sila bang so funny video long opinion tum hang than po ir the long ka chubai nai nai ala doctor tum ki pu impregnate pi chok sita masap ta so se pi choi ke yor bang chelon piglo lang mi piglo sa girlfriend tum danang pu nang fan ke nang ting ne ma si on elo la pen padusi bang ke la ke kadu ka beta ame thang phase chi pu pen nap pen ke lo ka por he bor i pigji stela so pen na bang kumentu dong ka thang ji ne la bang ke magda chi ni ne. So all these are just for fun. Pini bangkela pasana jokes aja thanam nang kamari. Lasi lang tunon, jong si aro so tumle akchu wedat pote lang nu. Ang mumle du kok pote lata lang nu. Lapen anparta jong si ame kum the pik pik potang te lata lang nu. Sida pinso tum akchu wedat lata lang mi. Akchu ding u lata lang mi. Ang mum wedat lata lang mi. Ang mum du u lata lang mi. Lasi arlo so tum arji ke lang mi puke alam charger pu. Ahok pet arji ke lang mi ke pinso tum hendo. Would like to take notes. Lasi anutin na pinso tumta arti kelang mi side delo. Lasi pinso mar tuman ke na arti lang upu mas sapta jema tharina. Non malong ke arta ka pin pinalo so tumta pinso amegdo pinso tumta arlo so amegdo. Arlo so mar tum arta le ave pin lang sita. मैं गिर गई आपके प्यार में Puji arta ni ke ave pin lang ta. Wow, status ke ko pipi ko son ni. But fine, this is called advancement. Non malam aning si dok ong nai ke Instagram along pen. Jong si Instagram live det potang te aning ka si dok penan ki do pisok en bang ta hakko son si aong su pichi humre. La puson lo potang te nilisia ki sung lo kokpu. Atheni long su pi non si ingkan phobela. Karbi ang long pen ang tanan download te dating app tadu. Haladak pen si bangke achora lok ka chiri. Sita me itu bangke la pukali. Ladak Facebook, Instagram long halo kache pachi ni dem lo, mo WhatsApp long an le lo potang te kache pangri le. Lasi non malom aning se to ko malam the prek pic. Kanghon ki kon ma gaching ki un hen lo puji. Sita langdam palmi lo potang te ko mada bang si beta hini ke text pa prang ma. Hula kang le na bangke tama banwa. Angko do thulang haning kache to ko na pusan lam ta ningeje. Nephan naing hon he hina sita me nipun bang 1% vet lo potang te nang charge pitu lasi non akai ke kadu kavita digital lab lo lasi break up ji pusita me digital lilo lata auto kare maduta kaching hon pen potang te I love you sitok ji sita kali I miss you cpg sita auto kare ka bangla hailam ni tok de ada ke pidunji I am busy ladak pen lo chok chedin ke chengpong chekhelai bom pon ke sita nang tumma thanang ni anud ason to phanang thana bang du pigji sita mi best option ke lahen lo LIC ejan tung damra atu damno bang nang than pon ke kereng et pente ki thi sa le du ni bihiga ko ke thekdun long ni pen arta ke ong atum se girlfriend ke du sita me non bang ni thekdun long lo ni pen arta ke kom beta hini thom tum si asotachar baker karlo Arnam ta ko pia ko pai to nang ki pi peng lo ni girlfriend nang ki PG kali ne RJ anta la puson si nang ki pi arlo so tumang thailok ta girlfriend bahini ki thom do ji la ke pusi nang ki te ajale pusita ni long ta do RJ ke lok utakali ig utakali
Ajonta ding o sita ne phan ning nang ching sampe. Akang hon bangke doni avene sita niking kam kachijora ling sinang kidun. Mandir le punon Charles le punon sita arlo nang dunde Hong sinang Hong Kong City. Na hoga dam sita ne phane Hong Kong City. Athela ki niking den. Ang tumpiloga mata. Longa riek lopen an di chupi kya kaprek ining tang samdo makali madi Jong si ahan le labuson buiroy burai lo putang te. Chome. Na hokta hai. Nang kuson malapen kupima la so teng le dono. Nang ning ki hanga teng ki do penen ang phanang accept lo purang te laki nang kai ding pinang dun po. Nang kaya kang hon le punon nang jirpo le punon. Chini lo banga join ne pen nang kai shelari nang ning shelari. Jong sila ke nang farman lo putang te nang phan nang ute kang kilo. ARJ ka chelar ning ka chelar lahai masap ta mathana ni. Sita non ke karbi pitum ta RJ chotkali. RJ po bang ke jong si am hang lang pen ing mur phuilo te belek pinak. Sita iniweda karbi pisia kurhini po bang ke. Wow. Penando delo te arlo sotum apena na kursi dunju titi po bang ke keng sanga sotum no sige thegun lo. Sita kali timung pia supi e jang pi. Terang dilipi. RJ ke sile. I hope you guys love the video and that's it for today.